Jauh yang boku pak steril sadoku. Kandang berasihan, air minum babin pagi ko. Rumput indak sembarang lo ko di mana cari ko di lapang goloh cari. Barar gua Kalau ko 27,5. awak dengan nangan informasi kurang kalau untuk korbanku ndak bisa diagu-agu kalau ndak. Mana. 25 lah. Itu bagus nama sama pak. Yo dia ndak mungkin 27,5 dia bayi 27,5 tu ndak mungkin. 27 ampek lah. Kurang sikit. 27,5 27 ampe. Kalau kurang dong. Lah mati nar gua 27 ampe. Kalau mati ya beda largo. Oh mati dah ya. Mati beda largo pak. Kalau bentuk gini 27 ampek. Kalau mati apa? Mbak itu 278. Nani dik ko? 27 ampek. Kalau mati 278. berapa itu? Pak potong. Pak kulit. Oh. Itu dimasukkan sekali. Mangkoknya mahal jadi kalau lah mati. Kasinan kali. Mati mahal dia. Baben mah. Badabi. Bacuci, potong-potong. Aduh pakai upah tu Biar pak. lah bos mana bi masa. Berarti balik duit. Balik duit. 27,5.